Yes, ndabasuhuje tubavanye mukomeje kudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye zacu. Iyi ni Mukanzu TV nkuko muri kugenda mubibona. Na wundi mwanya rero twafate take your 11 minutes kugira ngo wumve untold story, untold documentary cyane cyane ko tugiye kugaruka kuri RDF, ingabo z'u Rwanda ndetse ubudahangarwa bwazo, ubunararibonye bwazo ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye zigenda zikora mu kugarura amahoro hirya no hino. Operations zigiye zitandukanye z'akasamutwe zagiye zikora zizwiho, ndetse tukareba ibigwi byabo ndetse n'imyitozo karundura byenda bakora hirya no hino. Uhawe ikaze rero ntibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tukugezeho ibyiza twaguteguriye ndetse bizagiye kugeraho uko tubishyizeho, maze nawe ubane natwe ube mu banyamuryango ba Mukanzu TV. Yes, twagiye rero bamaze gukanda subscribe, reka nkuvire umuzini muzingo nkubwire ibyiza byitandukanye. Kwica ibyihebe nta nkomyi, kubirandura burundu ahari urupfu hagasigara umuzuko, ni ikintu cy'ibanze kiranga ingabo z'u Rwanda. Nta muntu n'umwe wigeze agerageza kwitambika ingabo z'u Rwanda ngo rumugwe amahoro. Uwabigerageje wese, utarapfuye yabaye ikimuga, utarabaye ikimuga byarangiye yirashe. Niko ibintu bimeze. Twasoje igice cya mbere tuvuga kuri rw'ingabo z'u Rwanda mu ntambara kabiri ya Kongo, uko umutwe wa CNDP washinzwe kugera ku kuvuka k'umutwe wa M23. Nuko twasoje mu 2009 CNDP yemeye kwinjira mu ngabo za Kongo, nyuma yaho Kigali shyikiye M23 n'indi mitwe y'abatutsi ngo ufite intego yo gukomeza kugira ijambo muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka w'2012 M23 yigaruriye umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Kagame ngo yirekanye nk'umuhuza hagati ya M23 na leta ya Kinshasa, ariko ngo ibi byari byihishe nyuma byagaragaje yuko FPR ariyo yateraga inkunga M23 cyane cyane mu buryo bw'amafaranga. Icyari kigamijwe kuri leta ya Kigali ngo nugushimangira ijambo ryayo mu karere no kurwanya umutwe wa FDLR ugizwe n'abo mu bwoko bw'abahutu benshi basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kuva mu burasirazuba bw'igihugu kugera mu burengero bwacyo, ingabo z'u Rwanda zifunze nka buri funze ipine ry'indege. Ibeshye gatoya uri kuri sasu ku muturage wa Kagame, aho wambara inkindi urahambara injocero, ivumbi rugutumukireho wisange nka rutumivu. Inare tuzarurasanira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ni ibya bose, ariko bujuje ibisabwa. Ntabwo ingabo z'u Rwanda zijyamo injegajege n'ibitakaragasi. Iryo ni ikosa utazigera usanga muri RDF, igisirikare cyakuruje amahanga, maze ubundi umwanzi agakubitirwa mu igunira boshye ibishyimbo birimo guhurwa. Ishyaka, umurava, imbaraga, igikundiro, igitinyiro no kumaramaza nibyo biranga ingabo z'u Rwanda ku mpera z'isi kugera mu nda y'isi. Ibyo niyo sura ikanganye iba mu ngabo z'u Rwanda. Urugamba zararurwanye kuva mu 1990 kugera aho ubungubu ingabo z'u Rwanda zikomeje kwigarura imitima ya benshi mu bihugu byayogojwe n'inyeshyamba. Aho zikandagiye ziyasiga urwibutso rw'ubuzima buzira icyasha, aho zikandagiye ziyasiga urwibutso rw'amateka, intambara, amatiku n'urwango byose bikagenda nka nyomberi. Ubundi Kigali twese tugatera amasaruti uko tubyumva, nta muntu n'umwe uhutajwe. Ingabo ya mbere ikaba intangarugero ni afande Paul Kagame, umugabo utajya ukangwa n'imirindi y'imbeba. Abanyarwanda turamwemera. Ushaka urwana nawe ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya, sibyo? Biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa, ntaho bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha. Ibyo ni ibyawe. Urari rw'ingabo z'u Rwanda ruzahora rutaharakirwa n'amahanga kugera ku mwuka wa nyuma.
ariko ubundi ingabo z'u Rwanda zikora zite? Ni heze kuri ubunyamwuga bwahabije ibyihebe bigashyira Centrafrica na Mozambique ku ikarita y'amahoro. Dore ikimenyetso cya mbere gihingabo z'u Rwanda isura rutura mu ruhanga rwa byose. Yes, nk'uko mubizi ndetse mwagiye mubona ingabo z'u Rwanda RDF zifite imyitozo ndetse mugeze mu gihe cyo kwidagadura cyangwa se kugira umwanya w'umurare kugira ngo babashe gutegura urugamba buri wese ajye mu mwuka agira refresh anyane buri muntu ya murare iri ku rugamba. Nuko rero nibijibanga cyambere gusa nubwo bitewe n'akace Rwanda rero hakunda kugaragara ibihugu bimwe na bimwe biba bitavuga rumwe runenge nk'urugero umubano w'u Rwanda na DRC usanga wajemo agatotsi ndetse n'ubundi. Ibyo rero bigenda bivugwa bitandukanye bigira mu bijyanye n'igisirikare. Reka wiyumvire ingabo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi naje ingabo mfise icyo nawe abagenda gusa n'abamenya iyo abari batsi ingabo mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Muribuka umwe ari kumwe na Elize umuhanuzi Elize bamwaseretse hanyuma Gehazi ngo hewe ngwereka turafashwe ngo karabaye ngurababona twafashwe Elize karawa ati ngo icompa ngo akabona ivyo mbona. Hanyuma carasenga ati Mana mwogurura amaso abone inteko dufise natwe ingere zingana. Yuguruye amaso azabona kumbe bafise inteko ziruta nataziri. Abo uvuga rero ngo Burundi ngo ntibugira inteko arihenze cyane. Uburundi burafise inteko iziboneka n'izitaboneka. Uburundi burarinzwe ndabibabwiye. Uburundi burarinzwe turafise inteko. Eshe baba babona ivyo mbona sha Imana ishobora kuvuga ngo mavubi genda mubarye mwiyicariye ga amavuba akabarya. Imana ishobora kuvuga iti wewe numira yicarira hagusa. Ibuka kwa Gidiyoni gabanya ingabo kuko je ndazi urugamba za kugwana. Hanyuma rero baramarana. Imana ishobora kuvuga ngo mwebwe nyene rasana wewe yicarira hagusa urugamba rije genda rugwane baramarana haje ugasigara wumva inkurumye gusa bariko baramarana nawe wiberenga uti haleluya. Imana ninazwe mwijuru. Ndaraba abarundi bagize ubwoba mujya bw'abantu bwa shetani. Iyo babazi iconzi baba baremye ntacyo bazobimenya intambara iheze. Ndabwire haya tubabwira bike kuko mwagira ubwoba. Hajya ukwezi kwa gatandatu n'ukwindwi twaragwanya ingwano. Eka sice nagwanya Imana yaragwanya ingwano. Abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwano ikomeye cyane. Nini ingwano mbi. Imana irayigwana. Je naje sigara ntamariwe gutya. C'est possible. Uzoca kazonyegera ndayimubwira iyo ngwano hanyuma ndamubwire n'ingene Imana yayigwanye kandi kayitsinda. Twiberenga hajya ukwicumi mu migambi y'umwasi nta butegetsi bw'u Burundi bwari kuba bukiriho mu kwezi kw'icumi. Yes, ikigaragara cyo nuko nyine wese fanatisme yiwe agenda azakavuga yiwe ashaka abasenateri muri politike. Gusa icyo tuzi cyo nuko ingabo z'u Rwanda zifite amateka ahambaye tuzi neza yuko zigarura amahoro cyane cyane nka Centrafrica, ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bigenda bigaragara uburyo bw'umwihariko. Gusaba kugira ngo ukomeze ubuyobozi twateguriye ngaho cumi kadiho kuri iyo kuri naho buri kumera amashinga mu Rwanda maze
subscribe, like, share ndetse